باجر آمدش تاشته الگل دوستان دم باش تماشاوان هجا ام لمالا آلی کار سروک گشتی پارتی آزادی کردستان برز واحد آبانه لی افدر هم مال و هم زندان جرا لوره جبر کو لدجی اپراسیونان هم بر روجاوای کردستان درکت بو نرازی بون نشان داو دادگه بریارا زندان مال دا برز واحد آبا و نها نکاره جمال درکه و هم خوازنده مجاره پیرا گفتگو بکن. مرحبا جواره. مرحبا. چما جزای زندان مالی و خور؟ چما مخور؟ یعنی ما نرازی بونا خو دیار کرد. یعنی جبر کی جم تگه جزا؟ یعنی ام بیشیم که ما گفت که دولتا ترکیه با اپراسیون خو دخوازه روجاوای کردستان داگر بکه و خلقین وی درا بکوژه جنوسته در باس بکه. یعنی ما گفت که دولتا ترکیه دخوازه دموگرافیا روجاوای کردستان بکوهرینه. لی اونجا زنان دولتا ترکیه دبی اره لولات ما کرد هنه لی مافه کرداتونه کی کردایتیه بکن. من اول آخرها جزا جبر کی جم تگه دان؟ یعنی ما گو داگرکری و گو اپراسیون و گو ما گو داگرکری لورا ترکیه به هزک لشکری و گران دخواست روجاوای کردستان داگر بکن. یعنی داگرکری چیه؟ به دستور ملت دانشمان وی آخی مرف به حیز و به قوت بخوازه وید را داگر بکه و داگر کریه لبله دولتا ترکی لبر یعنی جبو پیوا داگر کری پر عاجز بود دو گفت که لترکیه دوی کس جو اپراسیونا ما که او بناوه کانیا آشتیه به ناو دکن یعنی مجبو اویا نه کانیا آشتی اویا داگرکریه روجاوای کردستانه اوانا جبر وی پیوه گوتن که ام یعنی ناخوازن ده ناو ولاته مده کس لترکیه وی پیوه کاربینه و جو اپراسیونه مره بویجه داگرکری اشکال و داخویانیه خدا گفت و اویک یان و سر سوسیال مدیا توییتر فیسبوک پار وکر داخویانیه پارتیا من سوسیال مدیا پار وکر لسر وی دعوه مفکرن یعنی اویا داخویانیه پارتیه بو اری اجی برپرسیاره که پارتیه ما اب داخویانیه پارتیه بو و من جی وی داخویانی پاراست لی تشته هری عجب بلکه نزدیکی دوست اندام و حوال بنده ما اویا پار بکربون بس دجی من اوی بریار حتی این و بریار حفظه مالی حتی این باشه دماون شون اول امنیت و دادگاهی جوارا گودن پشمانن آن نجوا پرسیان نه یعنی من بخوا zaten مگوتو که از رهبری پارتیه که ev نرینین پارتیا منه و لگور قانونین ترکیه جی مافین هر کسی هیه که نرینین خو پاربه بکه یعنی ام نمجبورن وک دولتا ترکیه بفکرن ام نمجبورن وک حکومتا ترکیه بفکرن فکرین مجی هنه فکرین آزاد هنه اوان نرینین مجی دوی وک فکرین آزادیا یعنی حریت آزادیا فکرا به نرخاند باشه نها کسان کو جزای زندان مال دنوان یان دسته وان دا قردکا وان دا یان پیه وان دا جی پی اس هی کلفچه الکترونیک مدوه دا ندید هبیک یعنی ورق یعنی که لدیار بکر
در حق گل کسان دجی ابر یاراتیه داین لورا نها دست دادگاه امنیتا دیاربکر ده کلپچین یه دیجیتال نمانه جبو ویجی هر روتین امضا Yani GPS nema deste wanda kelepçe elektronik ji ber ku gelek kes nehar di malên xwe de zindana. Zindana dere. Başa çawa hûn têne kontrol kirin. Yani em bêjin ki rojê du sê cara wextê nediyar tên imza dixwazin polîsek û bekçiyek yani polîs tên derî dixin dibin hatır malî ez li malê me ka nasnama xwe nîşanî wan didin imza didin ew jî diçin. Her roj tê? Her roj tê. Çend cara tên tam? Yani nediyare rojna du cara, rojna sê cara, rojna carkê her roj tê. Bi roj tên, bi şev tên? Yani bi şev jî tên, bi roj jî tên, serê sibê jî tên, yani nediyare, wext nediyare ji bo wan. Te imza ve digirin? İmza me digirin û diçin. Başa mafê wê di malê de heta ku derê ku hûn bikarbin hereket bike? Mafê me heta ber devê deriyê. Devê deriyê xwarê jêrê an? Na, devê deriyê yani daireke şuqaka em tê dene ber devê deriyê. JP lava. JP lava. JP ve maf tune. Hatta yani wexta em imza dedin dibêjin ki vêdira derbas nekin mafê ve weqase. Bîna te teng dibe di malê de? Bîna me yani em bêjin ki teng nabe. Çima teng nabe em dizanin ki yên ke kurdawarî dikin pêşiya me jî paşiya me jî gelek insana ji vî cezayî daha bêtir cezayê xerabxwarine. Em dîsa wek dibe Ve mukafateke vekî. yani ne mukafat em dibêjin ki ev wexta em kurdayetiyê bikin heta dewletek me tune be wê her halê me bîhavî be. Em wê dewletên dagirker wê ji ber ke kiryarê me xwestina mafê netewî wê her tim li dijî me van kiryara bikarbînin wê bêjin hebs, zindan, surbûn. Dîsa li gor ke em yani gelek Kurda kişandine gelek zahmetiya me bi rastî jî em dibêjin yani gerek neba lê belê dewletên dagirker her tim mukafata kurdayetî vî havî didin. Başa vê pirsin. Niha hûn hem siyasetmedaran hem karûbarekî wê taybet yê bazirganî heye û di ser de wê ev ceza xwar û nikare ji malê derkevin. Cezayê zindana malê tesîrekî çawa li ser we kir? Cezayê malê tesîra yani malbata me jî wek em bêjin ki hazirê van yani karesatane lê belê cezayê malê piştî emrekê yani gelek nexweşî jî li laşê me re peyda dibin. Yê min jî hin nexweşiyê min hene ev wana ji bo min problemin. Lewra yek du nexweşiyê min hene divê ez rojê nabêna 8 kilometr û 10 kilometr bimeşim. Ez buya nikarim bimeşim. Di nav malê de çend çûn hatinê dikim lê belê têr nake. Ew jî yani nexweşiyê min hepkî min diêşîne. Çi nexweşiye? Yani ev tebdên mofikê me de îltihab hene. Ez ilaca bikartînim ewan îltihaba em bêjin ki nerm dike. Divê piştî wan ilaca merev li ser bimeşe. 10 kilometre her roj divê Her roj enkêm 8 yan 10 kilometre nabêna wê de enkêm. Yani dibên 15-20 jî lê 8 ya 10 kilometrek divê ez bimeşim lê ji ber evî em bêjin ki cezayê di malê de êdî çi qas karibim bimeşim wer dimeşim. Evêya jî yani em bêjin ki hinek êş dide canê min.
باشه و اف یک دادگاهی را نگوت و متى- نگوت 10 کیلومتر دوی از بمشم نخوشی من يعني ویرانگه zaten ام بيجن كي وقتا من بن شعب كرن يعني جو دست سر كرن برن بوليس من علاجين خوشي بخوره بربو لابراهات بو مالي من قوت من نظام بو هوروكي ويد بن شعباد باشي دركن محكمة من قوت بو انكي حفتاك 10 روش دوام بكر لو هرتم افهات بو سريمه من علاج خوش بخور بربو روژه زیده 20 حبی از دخم من علاج خوب بخور بربو وانگو یا تو وقت از علاج بخورانی باته انتخار بکی مگو نا ولا من از روژه وقت حبی مجبورم از بخم و چوا حتی از وقت به ترکیه علاج خود در کتم محکمه جه مگو یعنی اوقات میشی گفت تدبینی و ترکیه علاج دستیویده یعنی نخوشه yani ev aslında zindana malı جبو لاشت بدنت و صحتها تجي قال لك خرابه بريالك خرابه بریارک خرابه باشه بپرسم جيرو بيدا مثلا وند مال دا تذكاري سوشيال ميديا جيب كار سوشال مدیش تو قد دوام دكيان دوام دکم فکر و رامانی خو فکر و رامانی خو فکر و رامانی پارتیا خو از هرتم بلاف دکم و پاربه دکم و تو یعنی کابک پاشنا از من تشکی وقت دبی نافکرم من تشکی خراب کری من تشکی باش کری مگوتیه شر هرتم خرابه شر yani girina dayıkaya şer eşa dili zarokaya em şer naxwazin em dixwazin li ser axa xwe û xwe îdare bikin rojava jî bi wî şeklî xwe îdare dikir tu tehdîtek û çikek li dijî Tirkiye tune nebû lê fikra Tirkiye her ew e hebûna xwe li ser tunebûna Kurda ava kirin وەک نمونە 1950 de li radyoya Qahîrê rojê saetek em ji bo weşana Kurdî weşan dikirin radyoya Qahîrê dewleta Tirkiye müdaxeleyê wê dira jî xwest bike got ki hûn çima bi Kurdî weşanê dikin wan got ki ve çaxê devleta Türkiye hebuna Kurdajı kabul ettir. Got kabul dibêjin hem Kurtun ne û hem dijî Kurdîne ev çi ve alaqadar dikin. Madem li welatî we Kurtun ne çi ve alaqadar dikin. Niha hatine nokta ki dibên Kurt hene lê berê mafên wan yên reva tune yên netewî tune. û ji bo rojava ji îro pêda çi bikin ji bo ku rojava bikarbe îdara xeberdan bike û pêşî li operasyonan da êrişa bêgirtin tu planekî we heye Yani plana hemû Kurda dibe hebe. Yani çi ye? Ya yekem Rojava ne bes ji partiyekê. Rojava divê tebdên hêzên rêxistin û partiyên Rojava ji bo pirsa netewî bên cem hebdû. Yani em bêjin ki rêveberiyek hevbeş ava bikin. Tevdem enekese û hûn rêxistinê dinê kî hebe. Bi hevdûre rêxistinek hevbeş ava bikin û wek milletê Kurd wê dira bi hevdûre îdare bikin. û wek em bêjin ki yani erê em dibêjin milletê Kurd lê belê ne ew naye wê meعنê ki yên ke kêmnetewên ke li Kurdistana Rojava dijîn mafê wan bin pê bikin. Wan re bi hevdûre. li Rojavaya Kurdistanê bi qasê min fêm kir konsensusekî neteweyî çêbe hemû di yek perspektîfekî de derken pêşiya qada cîhanê ya nav netewê bêjin ki em hemû bi hev re bi yek dengî vê daxwazê dikin ji ber vê ke divê rê li pêşiya êrişa bêgirtin. Başa zor spas birêz Vahîd Aba alîkare serokê giştiyê Partiya Azadiya Kurdistanê Pakê ku sohbetekî xweş te bi me de derbas kirin temaşevan hêja ev der mala birêz Aba bû lê di heman demê de
zindana jî nikareş mala xwe derkeve ji ber ku cezayê zindana malê xwariye mesafetekî xweş pêra kir heta bernameyeke de her şap.